از چه بجم چه بیان کم مخفیتان از عیان کم سر دلی اشکرا کم کذب حالی من نزانی سر دلی اشکرا کم کذب حالی من نزانی چندی بجم سر و حالان آغج دستی چاو غزالان هر دنالی مهو سالان کذب حالی من نزانی. مرحبا جوارا، ناوی من حمزه توخماخ از زانینگه ها دیجلی مزون بوم چند روز بره مامۆستاییە انگلیزی من دخواند. ئیرۆژی مەگو ئەم لەسەر سێوا مێخەکرێش ئەم هەرپەیوینێکی بکەن بە هەواڵدەوریمرە مەخواست بوو ئەv چالاکی لەسەر vê çandê ve û gel ve dî mirovên her dera cîhanê kîjan vedî bi vê çandê bihesin û haya wan jê hebe çunkî çandeka pir xweş e bi wateyê kevne nêzîkî herî kêm 105 sal heye ev çalakî tê darxistin ev sêva mêxekireş tê çêkirin mexwast bê danasîna wê bêkirin ji ber wî niha pêş kamerayê ne ez beriya ku behsa sêvê û mêxekê bikim sêva mêxekirêş behsa wî bikim ez dixwazim behsa afrînerê vê projeyê bikim kî bi alîkariya kî ev çand hatiye zanîn hatiye nasîn Seyvan Saîdiyan ji Rojhilatê Kurdistanê ji Îranê ye li wê derê ev çand bi alîkariya wî hatiye nasîn alîkariya wî hatiye belavkirin li ser rûyê erdê ser cîhanê wî dibêje li sala 1990 de ez û dayika xwe ji hev xeyîdî bûn li ser tiştekî me li hev nekir paşê ew hat vê sêvê da min sêva mêxekirêş sêva ku li serê mêxek heye tê de hatiye rakirin da min got em li hev werin ev nîşaneya li hev hatina me bû got em li hev werin min fehm nekir em got ev çi ye ev sêv çi ye wateya wî çend sala dîsa di hişê min da ma min got ez divê ez vêya hîn bikim tiştekî pir xweş bû dayika min diyarî mikire paşê sala 2030 da texmînen dora wê salê da got divê ez vê çandê belav bikim ser rûyê dinyayê çunkî wateya wî pir girîng e pir tiştekî xweş e û li nav gelê me da li Kurdê me Îranê û qismen jî Kurdê me Iraqê vê çandê lê xwayîtî kirine paşê jî min got ez vêya belav bikim ez patenta wî bistînim xebatê xwe zêde kir bi salan li serê xebitî û li başûr vê çalakiyê da naskirin bi hikûmeta wê derê re paşê patenta wî girt patenta vê sêvê girt û navê wê jî navê vê projeyê jî wî bi xwe danî navê wê sêva mêxekirêş danî piştî ku bela bû gorî ku em ji hevpêvîna wî hîn dibin hevpêvînekî de dibêje ez divê ez hatim li Amedê li İzmîrê li Stenbolê yani van bajarê ku li Tirkiyeyê ne xeynî wî li Belçîkayê li Swêdê min danasîna wî kir em û ciwanan hatin cem hev me li ser vê çalakiyê me xebata kir me helbesta xwend me hin çalakiya rengîn me li darxist û hat zanîn û gelekî bala wan kişande jê pir hez kirin yani gotin ev tiştekî awa me çima heta anha nizanibiye çunkî wî jî nizanibû bi alîkariya dayika wî ku diyarî wî kir wî jî hîn kir wî xwest ku li ser rûyê erdê bela bibe piştî wî jî çend sal şûn da got fikreke me awa heye ramaneke me wisa heye em dixwazin ev çalakiya sêva mêxekirêş di roja Valentînê de yani roja xoşewîsta da ku ser rûyê erdê tê pîrozkirin got ew roj bila ve Valentîna Kurda ew roja ku xoşewîstê hevdildarê hev ji hev re em bêjin diyariya distînin û bi hev şa dibin gotin bira Kurdê me ew roj vê sêvê çêkin vê sêva mêxekirêş çê bikin ku ev bela bibe û bes nîşaneyekî ve semboleka rûyê erdê li her derê hem di nava gel de nav gelê Kurd de hem jî di qada nav netewî da bira
تمام جیهان پی بحثه که سمبول که اوینه و آشتی هیه اف سیف جا از خوازم بحثا واته هایی بکم اف سیوام که میخکه یعنی قرنفیله دیده راد کن ده چه معنیه؟ معنیه وی چیه؟ معنیه وی ده سه معنیه وی هنه یک جه اوینه که دو دلداره هف دو خوشویسته هف جه حز بکن تینن ددن هف و بوی شکلی به هف شاد بن یک جه جی لهف هاتنه ام بیجن دو کس جه هف خیدینه یا پف چونه به هف را ناخبن جه هف وقت یانه جبو که لهف بین راد کن سیوه میخکا خوته دا راد کن و تینن بیجن وک ام بیجن ام دخوازن لهف بین اف جی دیاریا لهف هاتنامه لهف برن ایجا که چاوا درکتی از بحثاوی بکم اوه چانده که پر کونه لی نزدیکی 105 ساله ام دکارم بیجن چونکی ده تیروکاوی نهاتیه نویساندن و ده چانده کرده ده تیروکا کرده ده جی چانده نویسکی پر کیمه تبدبکی هاتیه جبروی جی ده پرتوکاندن پر راستی ویناین کتابان راستی ویناین لی ده تیروکه کردان دا دنگ بیجه وان دا دستران وان دا سیوان میخکرش هاتیه آنین زمان و سیوان سعیدیان جی بحثاوید که چند بحثا چند چیروکا جید کرد و چیروکا که دورا سوران گلک سورانی دا اخبال و دوره گوتن بحثاوید چیروکا جید که و درکتنا و سیوی جی جیوی جی لأردلان و مکریانه یا کل که روجلات لإیرانه و درکتن جی لعراقی بو و جیهی نای برامن هات برام از بیجم نه گلمه نه جی گلندن و چانده حیوان جتنه پینه حسیانه چما پینه حسیانه چم کی شر یکمین یه جیهانه بگرن بریاوی حتی ای دویمین پشتیوی جی وان شرندن نرو پر جی حب حس کرنه جی نیزک بونه جی چانده جی هنره پر دور کتنه یعنی او قاسه که بالا خدانه سر شر او قاسه که بالا خدانه هفچونا و ام بیجن جهب وقتینا وقتی وان نمایه یا جه ام بیجن اندی طاقت و مجاله وان نمایه که لسر وان تشتابا خبن رونین لسر بخبر بدن لگلک دوران گلک دولتان ام بیجن سانسوره که هاتنه لسر مدیای یا هاتنه لسر چالاکین هنری ام بیجن سر شانوه و سر پرتوکان و سر هلبستان و مرو خوکشاندنه خونجی که خو و سروانتشان نخوتن اف چانش خون ند هات زانین جبرکو پر چان نای کارانی نوی ناهل کو بیکرن جبرویجی گل پینا حسه و هدی وان داد به بی شکل یعنی پر سببی بیه هنه یا مزن کو از دبینم اوان سانسورون و قدخه اف سیف کو میخک تی را کرن تیدا میخک تی دا راد کی اوی متشی من مراخ کرم گو چما اوقاس برخواد ده چونکی سعیدیان ده بیجه که اف سیف گر که بی والهی بی تجاکرن یعنی به تمامی تکوز بی تجاکرن 100 ساله جی خراناوه برخواد ده من ویا مراخ کرم جهوالا کی پرسید گو تشتکی بیولوژیکه یعنی قرنفی ناهله کفکی به کفکلیخه یا خرابه به و تشتکی دنجی او هیلا بیولوژیکم بدن عالی که از دخوازم بحثا خوشکیایی بکم بحثا دلالیایی بکم که تو میخه که دارد که جبر که سیو دهندروی داجی تشتکی آوی هیه او و بهنا میخه که که نواهف بهنا که پر خوش درد که هوله جبر ویجی به 100 سال هم بیجن یعنی چند سال در خداوه جهاز هم بیجن رحلا بوکه من کرده داجی هویه نجبو تنه مگو سه اوکیوی هیا سه واتاوی هیا یک لهف هاتن بو یک شبو دلداریه بو یه سیاسی جبر کو بهنای خوش بو هچکین کرده دکرنس که صندوق جایزه خوسکی رحلا خو جبر کو بینای خوش بو اوتویا تراد کی داتینی سکی اودا خو یا سکی هندره خو یا سر رفا خو اویا تشک استتیک خویاد که رنگی ویج جبر کو قهوهیه میخک سیو جام ویژن در دوراوی دگری سکی پر خوش که از خوازم بسا آفرینه و پروژه جی بکم سیوان سعیدیان اوی که مگو جروجلاته و پیکر تراشکیه جی خیلی پیکر تراشیاوی
برگسازیش که نزدیکی 400 پرتوکا برگاوی بی چکریه ام ویژن جخینی بی نویسکاره و نسازه و درهینره فیلم جی کشاندیه جخینی بی چالاکی خو اوی که مگو آنیه ویژن آمده جی آنیه هرم آنادول جی هنک شکایت ویژی هنه ویژن سیوان سعیدیان دبیجه که وی چالاکی وی پروژه من آنی زمان من بلاو کر لهن جیان دا هن ویژن روزنامه آن دابن هن برنامه آن دابن بحثا واند کن بحثا وی چالاکیت کن لیقت بحثا ناوه من ناکن دیدی اف وقت دزیه چونکی کدامت ویدا هیه قد بحثا من ناکن جو درش بچه هنکی شکایت که سیوا میخه کرد جی به وی آوایته چه کرن مراد کن میخه که خو قرنفیل خو مراد کنی و با آوایی که بالاهی تیدا نمینه هر حب که کلا کوان دا بجید کن نسا هیدی هر که مرو میخه که کس که آو جی درد که آوا سیوی درد که هوله و که او آو و میخه که دگیجن هف بهنه که پر خوش درد که هوله بهنه که اوسا تزک بینا مرو پیول نفسا مرو پیول و پشتی که مرو تب به هف راوسا بجید که ایدی که بالاهی نمایه سیوا مدقده و سیوی جی اوی که مگود که بالاهی تیدا نمینه چونکی که بالاهی بمینه او زو خراب دبه زو کفک لید خه حتی 100 سالا جی سعید یان دبیجه حتی 100 سالا جی اف سیو برخواده ده بهینه که خوش ده و تشتاکی دنجی که از ببیجم جبر که چه کرناوی پر زحمته بیچیه مروف سری تلیه مروف زیده دیشن جان دادن دما که مروف دیاریت که دما که مروف جبول هف هاتنه مروف دیاری هد که یا جبو دلدار خواه یا جی ام ویژن جبو تکن سکر حالا خواه مرد ده و زحمتیه یعنی فکر منا الشخصی اوه و زحمتیه و پیامه ده از اوقاس کجدا حز دکم یاش از خوازم لتا ورم ام لهف ورن هف اف زحمتیه امجی نشانه ویه من جبوی تا چونکی چیکرناوی جار های ساعته کی جار های 2 ساعت برخوده ده پشتی که سیوان سعیدیان او چانده او پروژه مزن کر و لسر همی جهان بلاو کر گلک کومله و گلک ام بیجن سازی و مرووا جی وی شوپاندن چیکرن ام جی لزانینگه ها دیجله من کومله کی آوا کر بو کومله از زمان و ویژه کردی من آوا کر بو مجی به هفراوی چالاکی ملدار خست و گلکی جی خواندکار ام بیجن ماموسته ما پرجه حز کرن و هشمندیه کی چه بو هشمندیه کی خواست چه و ناب خواندکار اندجی و اوج بلا بو گر هم بخوازن وندکارن سر اینستاگرامی کانالا مجی کانالا ممیا کومله زمان کومله و ویژه زمان کردی یا دوکته وندکارن بشوپینن نابه به دوکته و وندکارن سر و درجی چالاکی می کو سر چاندین سر زمان و سر ویژه نه وندکارن و درجی ما بشوپینن او محبوبا وكسترا تسيرك جاميرا تحلندي فقيتيرا كذب حالي من نزاني تحلندي فقيتيرا كذب حالي من نزاني